Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Hop, vide ko se vratio, jebote. Jes to ti, Sandro? Pa jesam, boga mi, jebote. Nisam te prepoznao. Pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat, Sandro. I dobrodošli i klip ljudi danas. Danas ljudi želim da vam pokažem novi level manipulacije. Vidite, ne bude me 20 dana na YouTube kako Bog zapovjeda. Ono stvaraju se sve kreativnije ideje za manipulisanje ljudi, to je nevjerovatno, majke moje. Sad se vjerojatno pitate, pa Sandro, u čemu je fazon? Šta se desilo? Šta je to interesantno se desilo? Pa je ovako. Znate svi vjerovatno ko je Serbian Enderman bio, znači bio YouTuber. Znači to je YouTuber koji je snimao Minecraft i kojeg već 2 godine nema na YouTubeu. Ništa nije snimao, ništa izbacivao, javljao se, nije subscriberima svojim, mislim ono. Uglavnom odjednom se pojavi neki lik pod imenom The Serbian Enderman of Buraz. Rođeni. Ček, ponovo. Rođeni Buraz. Koji je napravio jedno 5 videa, sine moj, o Serbian Endermanu, kako će se on vrat, kako ovo, kako ono, znaš, sve je to nešto furka. Vraća se Serbian Enderman u junu, julu, avgustu, ili će do kraja godine se vrat, znaš, ovo ono. I vjerujem da je većina nas povjerovala u to da je stvarno lik Buraz od Serbian Endermana i stvarno je bio ubjedljiv momak, što jest. I nakon što je napravio ta 4, 5, 6 videa, evo odjednom se javi Serbian Enderman u komentarima njegovih videa kako kaže da to zapravo nije njegov Buraz i da je ovo sve fake. Pokazat ću vam to sve kroz video, uglavnom. I nakon što je Serbian Enderman komentarisao, momak napravi video po nivenom lagao sam vas 3 tačke pod navodnicima emotivno. Znači ponovo je bio clickbait, manipulacija, bla bla bla, da ne pričam. Uglavnom, hajde da vidimo šta je to imao momak da kaže u ovom videu. Inače, by the way, nemam te njegove videe gdje je pričao kako mu je on Buraz, tako da vam to neću moći pokazati, nažalost. Koliko niste upućeni, sve za Serbian Endermana je bila sprdnja. Kao, bila je sprdnja, a kao lažirao si sve to. Jo bože, ko bi rekao, ovo je sve bila pošalca, neka jebote led. Momak je preko 100.000 ljudi, što da vam kažemo. Nije ni to lako izvesti. Zašto sam ja snimio taj video za Serbian Endermanu? On se nije javljao na YouTubeu 2 godine i niko nije znao bukvalno da on živi ni ništa bukvalno njemu. A šta tebe boli kita gdje od? Realno. To sigurno nije razlog zašto si ti napravio te videe, već zato što si iskoristio priliku da skupiš subscribera i pregleda, logično. Na ovo ti možda povjerovao moj komšo koji ima trenutno 6 godina. Njega bi mogu možda zajebat. Teško da ćeš ovi stariji, ajem dalje. Snimio sam iz prostog razloga da bi mi on komentarisao video. Naravno i da bi ga se svima javio i da bi skonto da li je uopšte lik živ. Jedan frera. Sad me ubio šakom, znači. Čuj, da li je živ? Čuj, da li je živ, momak? Hvala Bogu da je živ, znači ono, niđe veze, ajde dobro, ajmo dalje. Ono što sam htio jeste da on komentariše taj video, dakle predvideo sam njegov odgovor kao Zoki Šumadinac svoj uspjeh. Ju bože, hajmo se svi smijati, hahaha, dobra pošalca, jebovat Zoki. Vidite, danas izgleda samo se mogu probijati na ovaj YouTube debil. Znači ti moraš biti debil da bi se ti probio na neku scenu poznatu, ajmo to tako reći. Pa vidite, pojavio se Zoki i pojavio se The Serbian Endermanov Buraz. Jebi ga, moraš biti retard, šta ćeš? Rizikovo sam da mi ugasi kanal jer mogu onda mi da copyright strike, mogu da mi ugasi kanal. Nije mogo dati copyright strike, samo mi daj jedan primjer zašto ti je mogo dati, nije mogo ni zašta. Ali bukvalno nije mogo ni zašta ugasiti kanal. Ajde sad da pročitamo šta je to The Serbian Enderman napisao u komentaru, pošto on kroz video nije pročitao. Kaže ovako, prvi komentar mi je obrisan, pa da probamo opet. Obrisan komentar, ko bi rekao? Prije svega, Filipe, ja tebe vidim prvi put u životu. Znači tu ga je frajer izjemo. Kao neko ko je ranije snimao za YouTube, najprije ću ti reći da način na koji prikupljaš preglede i subove nije baš najbolji. I također nije baš pametno imati identitet brata bivšeg YouTubera. Znaš što ako si to zapravo nisi? Pa ofa se ovaj Serbian Enderman, evo te da ser. Vjerujem da znaš da to nije dobro jer si sam rekao da ne želiš da kanal bude o nekome drugome, tako da taj deo nema potrebe da ti objašnjavam, ali čini mi se da ne misliš i da to nije pametno. Radi se o tome da u bilo kom trenutku možeš da izgubiš to što ti je privukao publiku. I mogu reći da si vrlo optimističan ako misliš da se to neće desiti. Opa, pa hajde da vidimo njegovu Social Blade statistiku. Šta kaže? Kaže da se krenu gubiti subscriberi. Pa što je frajer predvidio? Jel, ko je ovaj što je predvidio da će mu komentarisati Serbian Enderman? I to frajer baš onako pošteno gubi subscribere, što nije jest. Kao Dušan nema šta da ti pričam jer nisam ti stari brat. Hahaha, radi šta god hoćeš, ovaj sajt je tvoj koliko je i moj. Samo bih želeo da se obratim svim zainteresovanima tako
da sljedeći dio je za njih. Sad sljedeći dio on priča isto ono što je govorio i ranije, da neće se vraćati na YouTube i to je nebitno. Znamo to i od ranije, tako da neću to čitati. Ali ono što je meni najinteresantnije jeste to, PS, ovo je drugi put da postavljam ovaj komentar. U slučaju da se nešto desi komentaru, imam dokaz da sam ga napisao prvi i drugi put. Pozdrav. Pa dobro, to je ono što mama kaže, ja sam to napravio iz šprnje, znate, bila pošalca sve. To je to. Zašto sam te klipove stavio na private? Iz prostog razloga jer ne želim da mi ti klipovi budu na kanalu. Uspio sam ono što sam htio, jeste da mi komentariše klip uopšte da vidim da li je taj lik živ. Ponovo da ponovim, znači nisi napravio zbog toga, već si napravio zbog pregleda i subscribera, očigledno je momak, nemoj da seriš. Poslednji put kad je komentarisao nečiji video bio je pre 2 godine, kad sam ja imitirao njega, Dušana da Serbija Endermana. Pazi ovog kraja, slušaj ti kraja. Zadnji put je on komentarisao nešto prije 2 godine. Ispade ovaj frajer išao po videima, sve jednom videu na YouTube i čitao komentare da vidi je li igdje komentarisao nešto da Serbian Enderman. Baš ti kralj znaš šta je on komentarisao, da li je on komentarisao nekome nešto, ajde bogat. I također on je u tom komentaru posvetio veći deo vama. A što nisi pročitao makar onaj dio što je posvetio tebi? Pošto vidim da ti nisi htio, evo ja sam ga pročitao malo prije. Dakle, gdje se vama obratio, tako eto, vi ste dobili odgovor od njega. Čuje, vi ste dobili odgovor od njega. Izvini kralju, ali niko nije tražio ranije odgovor od njega. Da li će se on vraćati? Možda je pisal na njegovim klipoma, ljudi, kad ćeš se vratiti. Ali ne treba nikome advokat neki, znaš, da ti praviš vide kako bi on komentarisao da bi mi vidjeli jel on živ. Da, isto, by the way, ovaj video je obrisan isto sa njegovom kanala, pitam se zašto. Zato što ne želi da mu ovi klipovi budu na kanalu, garant. Iskreno ne vjerujem da pravio video na ovu temu, da momak nije odgovorio na moj komentar ispod njegovog videa. Evo šta je bio komentar. Rekao, sereš momak, znači ono haos. I on mi odgovori na to, izvini šmekeru. Pod broj 1 nemaš se ti šta meni izvinjavat, a da sam šmeker to znam i bez tebe, ne trebaš mi ti govorit. Još imam nešto da vam kažem za kraj, ja ko govorim po jedno 150.000 put kad god je neka bila drama ili nešto. Pazite koga pratite. I to ću ponavljati iz drame u dramu. Kad god se desi neka drama, uvijek ću vam reći pazite koga pratite. Hoćete li stvarno me poslušati već jednom ili neće, to je vaša stvar. Ali ja vam fino kažem pazite koga pratite. Vjerujem da će pogledati ovaj video pa možda i odgovor, ali iskreno boli me briga ono i to odgovori. I da, uglavnom ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite like. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!